kono shaba statinga iwe nobuhoho kabukabwembaganiza lero buno kwegamba nziko munyiriro tsondaba okushaba statinga ndi puff puff sister kiki munyiriro nakahoho mbani saba tutire fireworks tugenda mu 2027 gunugu hoyire omwaka guhoyire nyegese ngomwe ngumazire omwaka ngumazire nyo wetu genda 2027 wekya hoyiro kangamba nkabura bayitumisa nayo bayiro buzire mkago wewe ebi buzire mwana yamazire kenga mbo oyina kwebuza mu katito no manno kiora okay ara amafuta genkuhuraga kuroho sister amafuta gakuroho kuraga akaviri akaviri tsonzaba Mrs. CEO Jenline Closet Jenline collections nkaito ngoye baga Nera wewe I'm telling you lipstick lip gloss kwegamba nabuno bulesere buseke intayini hati mugende muhagire Jenline iPhone naye bandize kiba yendeze tugibazeho ate otahule ihali akwasi ate na akwasi enugireke ate buli watinaga nokubaza amabara gayo akenge kyalongibalizo batogibalize bai nayo nungi gizona kusingisa nungi hadi nayo ati yonna zikora ate tukuisana bwire buno gira ibire ate ya business kutere bisane nanke ngoye ebiki content eni yokuwata umuntu akubana nani akazindaro kwenda kagura ina stand imbe okagura nanka ring light ring light ina right no kala katakati tokati gura ring light mali ring light noteka isimu ari kitara kitini kikutera isokenyirire nonyirira ati bakindure kara osakuteka mu white osakuteka mu yellow biki sikira mulingo kwenda nonyuma hati byono ina kubikora CEO original tumale tugule akananka nyine ngoye zabasaije nyine ngoye zabakazi nyine ngoye kwega ezo kuchakara eze kibara bulikimu so bansala obusara onyo oguro mpozina itonya mwengi tujagura ka pure heaven obaka popinge pure heaven nja kuija wa tujoge okay ngeti ikalatira kuzahemeza mbanze kuspoilinge I'm your big brother. Okay, wanangara mama. So muloko ni mgusara mugamba gwa yenyo ni mgusara kandi tutuliwe kuntuna buzibu. Nibo bakumanya. Ninya bamanyire. Okay, ninya bamanyire mbata wansala Julius atahamu. Angara mama ni kagamba ko kamba okole. Okay, ati bino estepe ndiho yamani iwe. Obene bironge byakora. Ati ndi siyo. Kandi bikeija. Nina branch ya kabiri. Oiro tukubagamba. Otarura mugenzi wawe nakurakura nakuleka kwa kwatwa ihali. The other day nkaba gamba abantu inyo abakusinga bwingi kyabalemeize enyuma ehali obutendeza emparana oburogo je no oburogo mwana yo oburogo bumanyire kugamba bwi namba twemerere bwire buno abantu bakutusindike irogo bakutwa oburogo butamwanyo ko mukatale mu central baba yole bigere nkahura bayole bigere inambala bakazi bakali bayingi n'oburogo niho bukabo ate bibire misiza abantu bayingi munanka mu mbera mbi bagenzi babakurakurana bakureka bakureka kusigara la haruri abo ikebekina ate abantu batandikira aguzira iPhone yetunzire bwo mwana kayetunzire ukizoke nayo wetu it is okay ati mbatakozire botiki botiki dero bamungira babalirogo bamuliro nenye mwetu ne mugumpole business ati yokora jiri yasinyo nyina branch ibi nyina level ya kabiri hale nkaitu level ya kasatu nyina nankaino nyina ye engoyo kenge banyonye tunzire kurungi hati tihara na betunda nakasoro nikabasara nalima kugana akantu kona akenyo kandugiryo ne business boutique naiwe genda kale naiwe genda babikuhe oya abantu bamaragabaza natekeza byangu hire naiwe giyayo obo kuromisi akurakura ina kantu kiyetandikire malaya malaya yetunzire katu kamurura manyanka hako bojo nyobsonga kusobora okupauza nkabanka nibokolota abantu kupawabuza omanyire obuzibu hali bubiri jeni abantu batekereza nti bubaturura bati ohanagire siringi bibiri zino inzo tengo mwana bagamba bukome kikoindi baba kinankire batyo otabikwata kino tokipama munanka mukati botawo
ogira omanyi edero kikale kankome bitali byange nibikale nyonyi ne bibiri byange ndimo muno hati mbaire ninkugamba ki ninkugamba ngu nakasoro kasara kasarira hati bokuba notekeza nti nanka abokubaguzire simu nungi yetunzire bamuhubireyo demo tayeguliraho nayo ogendo bikole boja nti banyu demo tayego nyoka kama Julius business nkagamba ge business togiro tanaye kurakurana omuntu atambone nimbo nabona from the start akarurambu nyina nambali pia aligama kagena munyanja okenge baba mbatandula obwire bunu nibabagamba ego je my centers yanka tokumena ije mukatelo rurengeri sindike chakala okenge nabona kapasa yangamba one day I will make it. I'm still making it any day anytime from now nja kandi bikyaye yongera nti singe chakala bikyaye yongera I'm proud again bikyaye yongera hati mbaye nikugamba obuzibu nobundi hali buli abantu barura tusekaseka nabo bani batekeza maybe tuli halevo zabo obu tu decidinga kuli feelinga bike bitwine bitwekoleiroho nagamba da habikozere dihi abihirenka okenge hati kikusana nyobuli obunyaguzire Subaru egi nyagamba lekangi nenye bakampabuza ba Julius sena zirenga nenye bakampabuza derogo nyagamba nyangati takoramba rugamba rutamusene ero rugamba rutamusene business thing yote ngibateiro hati bulo magamba omusijjo yagi mukoleire umanyarwe wetuze mu musajja nanka biki kugambe na bala pressure hati abantu bondi bakuni batekeza tuli level za mbumbu dero yetuze nyonye tuze business bagimpa iri nyetunzire mwana iwe hati gamba wiki egyo jeni obanku njya kutwara mu farm yange ngi posting ebafwe Oma abantu batekeza nti ati kujja twasama tubatende bingi bitukora okenge tutuhani tujja tuwesama then tukera tukora emirimu yetu kenge omukwasama aguli mulimo batusasura bagambe tuwesamira busa ngongwa gunago mulimo Obatu baramukiyeho etekanze kibono omuntu gitandikire mugiya every single Monday tubaho saa 10 za rwebagyo tubaho kuhereza kuhereza bitukuhulira oborumirwe noguma bati nyenda tu hosting o musikyole ya twaire ibalelere kibono alinka nekibono ndekesa nayo ndekesa kaswero manyaka genanka akasura photo akaruga muhoyo ata photo atulekesa na tumubungiseni bakola anta niwe twaire ibara kibono atulekese aikana ndekesa abantu alinda turogera business bait kono mutera muno chali wawe baije no gira abanywani ndekesa abanywani ndekesa tonyonge abaka abantu bagamba muno abantu mbuna ka fake friend baisana a fake friend niyo akole kintu tamugambire no kimunagamu ngo ati no tabaza no kule kintu maybe tugeza tinga tugeze ni relationship ekubuminga maybe msija aineki yako akumfa aba tukane kalema akora kumugambe tukandi bena ngambira buli kimu osanga fake friend kandi isanga iwe inayo real friend wawo ugambire ebintu byawe ano isanga iwe ubota mugambire ebintu byawe kandi bena ugambire niwo ba fake friend ukingia kwa iwe bali open hali iwe baka ni utamugambira kandi fake friend oni niwe gana kubaza ni tuba tuliba yoni Julius ningani nkubaza haruba ningani yose tali biga ebintu nkebe okona aba fake friend ondi okenge fake friend ondi akuli amorukwe atakuendeza okenge na roine kyo inaona gamba mba tukakasima tukezati ka iPhone mba tudero akiri bandi baguze 15 abakata kuongereza omanyire nyo jeni kankugayikino nyo nkakendeza abantu abali mbomezi wange nyo tikugambire family yange iwe jeni na badi dogo itonga babiri ero boranduraga mu bara nyo ubwire buni Julius ngambe mfuire gene je kunyita bakoma manyere embuni okenge era boranduraga Julius ni wake manyere boranduraga tugeze nko mubara oja kunsanga ati iwe rwakuba maybe abukuba oli muisiki sometimes tinkuterera but ati badogo isana handbag aikara hona nyomurora aikara kido aisana handbag Jesse ni wamanya buli kimu kiyange Jesse ni tuka tubaza Jesse ni omuntu okusagambira kinda akakichulera tagira rugamba ati nyonda binyumye no okenge nyawo je okenge nyonda fake friend biro bino kugambira nyo no musako bura ntintagambuziro Jesse atagamanye namba linta ati buli baita abamuno je no mugambira kyaro kandi kijani kisigara kimanyire buli nkabanyina abantu benyagamba ganka bachali banga hati aromisiwe mu nyakwanaga misiki ngamba bali ari murungi abo je bangi nibamune bamunanka niba mwenda hati omojo omoki yakozere agenda mu inbox
mugamba nyowe nkakwana wanyanga wayenda Julius ati Julius ajja kuhaki imagine nkumweta munywani wange ya kutera yakasi okikenga msimu lingo moja akabimugambe naona abikohereza akamutera esimu mbu esimu enu ngibira hali Julius nambe enu kyonka akwenda kwa surprise ya mdirecting amugamba ijja hano ijja side za hano Julius akwenda ku surprising baito tamutero tamugamba ndo mwisikichali akimanyire umunsi mujajja mu surprising amweta amleta samu ya roho hotel ya ali mtwaire mugamba tandika kunywa mugamba baito Julius kata kuija amugamba baito amazi magali nti nyewe Julius tajja kuija ukwesere kugamba nti ntagani kwegomba mpule ihalo ina Julius can you imagine mawe iwe Jeni nkwenda kugamba abanywani babi nyaro na biona abyama na x1 hati kiro kimu hato ondi okenge ategeza timbi manyire bakukuta kufofa batakanda atakanga wa Julius okula ni abayisike oboko wenda yego mojo wo muntu makinga shomo jola kachawire kimo mtu akakola ki warugayi akwenya aba expert amuku datinga iwe ina akuteresina gambo we ayo atagamba mbu ninya mukwana agamba liwana kali kunyesiba kana akolekena chat singeri ikano nibakubaza kubi nazikutirana mswito nazikusingiana akolekya mu myoni wawo kuze nyongo bole abasikimu kwa gombe sebite bitaliyo atoka kwenda x wange iyo utazambara kulire ebyankoleraga emigise yawo kana Julius abisikiti babimanya emigise kwa okali na kimu okukuta na x muloko mukukuta jenya ati ondi ngwa kamgambe ngwa kujukiza mbimanyire kimu kaiko na kusinga switch ngambe hello fake friend era fake friend mwana ngira nyongira bayisikiba nywani bayingi ngambata unana nyina bayisikiba nywani bayingi chonga ngambe bolo muka musome mbera za nkabasoma mazike akola atauni hano abasikiba otusako nyano kemalira yi kyonga kandi mlingo nkakugambirege otabaza kintu kiyawo je nkazira nyo way to success zite zikusinga just zeyurika buri kati tuzibaza ukengere kwenyumyawo maya bikibiki ati nokura iPhone ngagula ngale tablet buro mune ayorora bwa otabaza nyo success zange bijimbi bingi biorabwani kigwaho ni surprising abantu abangi nkakega abantu abakusingo banabata kwendeza you understand yes nyongamba Julius bwida 11 impikiro abakwa nkuraba nabanywani bironi bakantama 11 impikiro umbu Jesse kusana kutwalenda ngahika kuzata no amanyine musija wangu ati nkugaina kintu ekindi buli roba no munywani na kusinga tugeze level obazi nga sente bakiki buli rotandika kuzifuna ahura kubi ndio point abanywana bakusinga Jeni batwenda tuli kubi nitubasabiriza ni batwaye 10 10 obokatanga muchulo erawo nahura kubi enda kuharana mimi nataka gamba yambaza kino bokatandika genda nkaleve yayi nahura kubi nataka gamba ati yambaza kino nyobo jinyo ngayi nyoni bayisikibaki bagandi bulomoka mugembera za nkabona kabasoma asmatini nkamara kenga mbunanko no bamugambire kintu ajaki gabana nankande buli mnyono wotuwina nawe no mnywani wayi wasenga kwenda naboka mugambire mkiyo kwa mungata baza nawe na wayi kugambira tukwa biro bino ndivinga my own life okay nyonzo ngabyange ngamenyo wanta abyange nyobo nakabasigaza abanyoni bange bona mbagira batukandi bulomo ngira nabaja kuundora bulomo nambalinya mpimia muteka okay nge mbu weya bay biro bino byama byange mbiyesigaliza aka abasikiti mabo benda bata abanywa nawe sikiti mwe batugira kizibu kitu tuendezangana onubusanga aula kuendeza mpaka oyisanga maybe nawe mwina mu guhagwa ni musikasinkangana nyamo ndeka nyabanywa ninka babwabiro bino hati ibo tubaina babanywa betu kandi tukabega atikandi turagambake baitu ranga atika kugaiki na kintu arehe bintu ruhange bya tailor principles hati principle nkayo kugondeza gondezo ofune abantu abatendeza tibafuna noka kugambire kino kangugambire kino no sente rano zifuna nizifa nizikuraba mu ngaru habuko tokwendeza nyo bojense nenyegese bojo kankugaije ni ense nundozere bintu bingi mu bantu kandi nyayigalesonzi nyoka ne kinyegeje sinyonsima nyobuli yakankolere kirunginyi nkani musimenga wewe bale kunyamba nyobuli yakanyambire nkusima nabatanyambire na nyemba sima okengene tuli bajamba okenge akora kuba mukora kulungu nyabuli yambire yanyambire ayi bale kunyamba batu kandi batasigara ni baturangira nkakuyamba baye aba umuntu wiwe bata nkamara kenga kale buba buto
maybe bana busiyo nyokura ngara nyina muntu unyarangiro nyamuhe bya amanyirire bakanyo ahandi wengamba we mukamanga nyirega ko muntu bomu nyamitu indokoleka umurange ko ati mugisa mukama gwa bakohereze sila abana gusisa bayo obokuba amanyire nyonkuwa nyo ataka kugambe Julius nyewe nta waya nokuba onyambire ko amanyira nabonkuwa akwade okuba kunyama tikomesa amanyire omuntu bokumuyamba leka kumukora ki kumurangira nyo tukuli kwehana je ni nyoka ngayikini nyoti nkujukaro omuntu tugeze yandaizeho nyaba tibakandazaho nyobusaho nyabakanda buli yandaizeho wena webale nabo kambasi nyewe kuruga nduga ha isomero jeni tinkatozaga muri monti kukora nyonga gutoza ero muntu hali nkugamba nti tugeze omuntu nke yankozeseze akaba engineer Jonadi kandi nabo era engineer Jonadi habo kugamba nti akaba munywani wange hati natandika kampuni ya events hati ndi kilozi na wakima ndi mbya events nabo ni mukyali na hamu yangamba Julius mbaye ninsaba onyambe ho kampuni ene ogitandikise era nya managing event yaye era unyake nyinda concentrating byange byananka bino nyagamba era ni ha okusobora kubara nti mulimo ogubankozeseze biri binebindi nyizire ninye hasolingira byange kandi atika ngugaine kintu ekindi aro naturally kuba omuntu ali blessed emigesa teingana Julius teingana mbaga babulikyo kora hano nyoje ntankola hano mu media benga bandu wani sani benda ndemwe batukane nkwenda kugambira oja kundemesa hano osankane onte nekindi no kyo kutandika kikole kugambire akikulemese kino okirugemu batu nekindi kyo gya kukora kirera kikuli kibe kyamani omugisa gwawe guba nagubo rubasire nagu nena amaliya sembere yokolera abakozi banteke kibera nyarugenda kole business so batonyumiza kandi bona mbara mkyambaza nabo bakanteke kibera muri manyaguleka unyaguleke muri manyafuna nyikola ka business kangi bwino nambali bakungiyamba so itimere yogirira mugenzi wawe newe nyenki itima bakoleki newe itimere likwendwa ni karamu nyo bagamba yagalizo ofune nyote ngira buzimu ngambe je senga kugamba nyonyi abangi abatele siniwe na advice ya business ningiba nyote nyima advice mu business obale ndamagazi ngakuwa okay ngeni kugamba wewe lakini kibamu ni wamanyire wo kunkwata hote ningawe na challenges zino zibamu kandi business tagumizizo tofuna okay nge business bota gumi obone nebya abangu business totagitekamo akara hembera we kane tumiga itwena akasani kabura bandoga kanta akora bandoga obo inogo umuntu na business togisobora nkionga kandi era mazima ne principle nakubanza ne business yange tibekararaho tibanyumizaho tibabyamaho eko nkakiteka oba muri gamangire nge sombi oba je tagamu nyowe business yange ijogulo kole kogene mwangati banyumiza hombozi akora kunyimya mbozi linda weekend kyasabiti tugende tubale tuyikaga tunyimya rugamba bata business yange tibekaraho tibanyweraho tuizi manyebyo ijo ikalo kale tunyimya nyimyo kale kusigikira nabo ijogule atalibye kusiba mwangati basiba business yanyomba kaba bulikiro oje aje kuja siba business yawe basiba abana bandurani basiba mu business ka abandi bwatu nkaba batani bali no kaba customer ondasa nabagambe gi business yange kenge abandi batandika kurura nkanka gamba ne jena kuyamba ono tamuze senda gamba jena anyaga chokato muweserega izigija aje kwesibiraho atunzire je rugoye nkarumo atuziyo kandagamba jene tampage sen nyakweta ngo tumuhigise abo kuntundira abo izigija yesibyaho nyomo ngati nyina abantu abana indo muhe nanga ngugambe muntu yasiba business yawe abana indo muhe yakantu mutemere yakantu wamweta mbese watondesa kichoka kama mpaye 8 manyembo 8 magoba niga magoba you can imagine iyo nalaki mesa kichoko bero kikoto nyondeke sana hata yebero esate sakuba capital 5 magoba hata umuha magoba ga umeza magoba go na genda nyo tikwa muntu ngugambe ngati kwa muntu kunkengera nyomba ga bulikiro byo mukaliza business zaitu tukayenda tukabajua bakoleta nebisirani olina na yetuda business ya mugenzi we ntamanya ine ekisirani ekipali okay ngene rugambo rwabo abantu abandi natandika nabagamba egita business yanga bukoba kururaho business yawe yanka nyoti nkwenda batayita baikale yoko tukiyayenda tukwenda bagende batoze emirimo yo ma hotel by the way bage bakole baito kimanyire mu hotel basasura 10,000 kisikikira ni hao barubatira 10,000 kalo muno barubatira yo kimanyire omwana ali serious akora mu hotel
atutugezeba kuba nafuna 15 nigo mtwaro 15 mwezi gumu okumaya kuba nakora hatugeze 15 egi obwagamba boss wenyoza zimpago mwezi habo kuba hoteli akufuna ekyokulya tibabalisa kyamusana nkikangere bakirasa 12 ni baba ate ekyokulya okuba oli ashuwadi nti kikozereki kiro hatukagamba nti emitwaro kale 15 kale kangireta 13 no gamba 13 nja kupangisa henju ya emitwaro 3 oba 4 ziriyo kasingo kawe emitwaro 3 nyoni bondaramo akukuraramu no manya 10 lyawe jaga kuli saving okima abana bangi bakusa kuyombeka batu mpora kyonko iro twina abana bubisiki abakunda kusileyinga emtwala Sunday 5 mwezi gumu nyondera mugiye mtwala egi Julius tingwa mano bukiri ngwa kwa kusileyinga takusagenda kuruba sebyo okuri cyana ndabana ambanyize 5 zikiyali ziriyo singo buliyo tubyamira kimuntu atinyimukira tindo hana buliyo omuntu atagame Julius sigara mugiye yetanto ja otakaize imwangato ja kukasa iyo tunda kwehemba atola etana kulana nemusuwaza abantu bakwenda kuhemba mwehemba mujabirora ngo kwenda kwikara na Julius ngakugamba nyogoti njya kurora mugiye mtwala 5 na nyenye nitakesobire nyije tinsobora kurora mugiye umwezi kumtinsobora inye mujagamba we naku ni yembalize ebyo nedda obundi genda munondera mugiye mtwala 10 ndiyo ndikangira hawo emitwalo 10 kandi bwira kusobora yemtwala egetana kandi ate kindi nkikugambire kino iwo oli mugezi kando utamugezi nikyo nkondera ikintu ebindo hatikanga ikine kintu otalira araga munju business nobwe kubeta kurubata kurungi utakusa kusasura rente era tinsobora okengere noboli bozairo omwana otali mutwara mu isomero ebintu bikwa byangire utakusa kusasura sente niga mazima nyondera munjuye mtwale yena amusenyazi mutwale ati okurura osakwesanga oyina income yawo betu income egyo etajja kuba stable kyonka no gamata tajja kusasula engiye nyenje ntwara 3 tingira aramu namtere njyo tingira no bakubere kusagia affording betu ngamba kakuba income yange eremma okenge ara mite bikuwe byekwasiri kyonka nyonsa kugambira nyene kandi mirega tukandi umaiso ko ngamba wewe nyowe jeni kakuga ikintu kino nye bintu byange no bikwesiba bitta tinsa kulemererwa ebyetago byange mali tinsa kulemerera abana tinsa kulemerera rent tinsa kulemerera amafuta ati kanyobo inti nyina mwana ati nyina omuntu onkurolero kenge nyondi nkokunkali buno bwini bobu nkusako yamba onke yongera obwangu kira kugenda kurana mujeri ya bei ngata kusasura enjeri kandi business neke yemereye okengere ati abantu ebitiba bibara kandi ati nekintu ekindi oiro bagamba nyo okuranja bagamba gabe sinyo bana nyembaga mitikale milioni mtole 15 tesako nima gete iri hoga tesobora baitu kandi nyowe nkanyowe ebibaro byange tibikuija nyo bibaro byange ngeri bisoma mitwalegi abana basiba ni bafuruka na nyagorire randiro na nyagondoli na nyo kuranga nyo busala lo dambanja asiya mkamana ngugambe nambalinda raho nyini iyo wenyita kambanjaga wadomwa takambanjaga tamanyina ngeri kubanja jeni ngeri kuisana akonyo mutana simu tombulege nimbaza nawo nimugata balesende zai nerente ngete kaho ino kuwa yokenge mutana simu era ekimaya ata proud obuli bandona ngama cyane musikono akafuna mpangiso murungi okay mpangisa murungi tagira buzibo kenge ta anyinyimiriza muno nyawo bojo ngamete nyaga tinyaga era mutana simu nimgamba kara nimgawe mwana iwe wike kujja kuba ninkola ni kusomeramu okenge tagira buzibu kana omuntu obano nemusoko ebintu byesiba magamba cyalo misikono byesibiremu okenge nomwe nemyezi binagumisana gamba bagayisikana hanyo namalinda rama mwazemo gumu kwa simaka gwa kabiri tinga furuka gati nkanyagaga ndiyo ni mbyama okenge bayitoli na nyaga akwa provinga jeni endera mjiye teko kandi ati nyoka mbagaye na kino abana bo wisiki in fact kale na muno muna bayisiki abojo yabisinta bana kwehemba yabisitu na omwisiki bo kuba no saku affording kusasura akajuka wenkano bwa ka rais kasasula kale amasiki takuoyi o avoiding bini bainante nkora yo kusasulira mu group na tunne batunge enju ni bagisasura banna abana bakusinga obingi batabuka kubi ni batandika kurangirangana ni biyugame ebyo bokuba no saku affording akajuka wenka kesa sulire kesa suwe hanyomba no
okengere mwana iwe ono mwana ageze yetu yiborogo yerwange amwetizangana barugangana mutizangana batizangana ngo ni barugangana bayibanganira abasajja abo kuba ijuka bakwikara hamwe bakusonda rent. I'm telling you mwana obusibo bokuba no sako afudinga karenti kawe wenka sasura kawe wenka kara wenka nyomba gambe nyoti nyine bino yogamba jene njendera mwawa nyikara mwanga nyoti jese kusega tinyenda bagenyi ekyo buli mnyene ngakusaki julira era omuntu amanyire mwanga ni wolo nanga onowe niwe nkamanyire mwange kandi omuntu otesako iralikiro babukitagira buzibu kanta sambirira okenge tasambira tayetiza ole mwanta tayetiza tasambirira afamudara gwaye bayitaganywa nagamagaga isaga amanyata oni hano kubusambirira arare mubara ko najja aguraze mwa niyo kwanye wenga agakitabu kyawa byame ai mukaji warengo izawa wagende niyo ko muto ngamba we kangene ndale mwa itagira kizibu tali kurangira mbo orege mwa wali yaki ngugambe tagira buzibu niyo kusumuntu kusakura na mwayi nyabana ibisikimba hira magezi sasura kajuka okemitwali 5 baitu no kararamu wenko ina privacy yawe nyomo ngati babunga era nje imwongeti babunga njeni kwa kuja mwa kurura yoki mahembe ugakuja kuroso kurobosa ni hali omwaye ko takasaba yogo genda kurura nyono bukwamanyire mwa outing kwa kuja mwange bwa mutamanyire mwanga ta hogo muisiki na boyfriend wange okinge ina sister wange omuntu ni bamanyire mwange kibantu basatu abasiga yetingo na kumanya nyona nyoti nyina bachali banga boja bachali banga bakagenda Christmas bwiro December bakajeka banchimira Christmas December bojonka abana batano bachali banga bamanya abojiti bagira rugambo tibagira ngugambire rugambo rwa abo yitwa bagira rugambo baita revyo je bigira rugambo naira nabyo kandi nabo osoka kukana nabo no bimanya nyomba manya bigira rugambo bimanyire mutawono ko biriki bisa ne bikazi obano kyamunyumiza kana gana katora mundi mbiri yo ko mutawono rugambo nyongambire mwangati babunga jeni kandi kangaiki narono muzegu no gundo guru ogwa bakazi kwenyumya amoja bakuba kumwegomba nambe na yenyumya mbagenzi bengu akankwana nyayanga yebisikie bimu tujja kubanyumya Julius ante obuzibu oburohombu buli mwatu nyumyaga mbunkaliriya ana tubateka pressure okenge nati nabojo nabo baroho abaganda na kurona gajeni nkamulya atamena ngeri nyisana atakaraga na halo nyara okengere hati naba isike omuze gwizire kandi kwenyumya mwina gendera kimomba yiso tubateze nyonyine amanya byabya ngunankanka Julius akankwana nyayanga nyakukwana wayanga norona levezi gamba zikanyanga no mutunulira ngo akankwa hati nyoka ngugayikini ati aromu nyo true story aromu sikiomu akabana nyimizo omuntu aro event yabayiro hano enyuma akabana munyumiza Julius jwera amukoro akaba andemeiroho na yenda nguntahe nawe imagine na hamukoro ntabayireyo mali na mukoro ntabayire yayisoya naenda kwefuramba kumanyira ngonya akabandemeireho ngatomayo Julius wa internet hano wa TikTok celeb waitu andemeireho mtu ndatahe na nyowe kyonkanya yanga imagine abasikati niye goleve imoro mutandikire kwenyumya mbanywani banyumye nango ngo nanka mwangire nyowe mwangire rero gonka mwindaga rero go bwenzo bwagira abana wewe kandi ati nyowe bajja kungamba owenyumizo engeri egyo nyije nkuswa kule empi jene abantu bajja kutandika kule empi ni zaaka street kiro kimu jene olindura nyizire empi nkuwapye okuseka ngira kasane ruhana na dira rizike empi oriski orumu orine barali rwakoraga ruwagendaga rwanduraga nintahamu nerunyumiza abantu ngamwanga ogo yanyumyaga ogo isabana bangi mwanangu gunoye ata mwana wa gama na yenyine yangaye gambire mogo muisiki akayamenda yanga kanyamenda zanga kaisatu ogo muisiki kamuzana mabana nibafaga basatu hato risikoro ni runyumya gamba nonde agamba ogo agira mwana wange ati mwana wa mama wange oli bagamba yata wange mbuga agira mwana wange muisiki ogo mwana wange mwabale kubanzara hati abantu bayikara ni banyumize embozi ati kiro kimyaga nyamugaba tunankayo abantu bangamba nkakuzara mu mwana nandwe manya biki nyewa butinka kibazaga uhanka bigambo bakumpangiriza abatibendeza kyokataga nakoraki hati jora rondo ya inyaitiraine enyuma aho nyapostingaga muhara wange muno Chanel
mise erisikini ligamba nilo lyazaire Chanel walai bati bojenyi ngogo muhanu mwana wange aikara mwanyine enkuru oko isenywaka isaka munyihawo obitunulira nobi abakabe sikiba ikira hadevege jeni tudibire Julius no wonja kuswakura omwantu empya street aho kiro nyabagamba nkadiba kandi bojenye tukadibira kimwitu anibo buzibo bagamba tukadiba ati bakona abantu banyumye mugamba nkadiba mukona bula arandi yaga mbe relationship mu batimba ngamba ati nyendeze nanga ngiye bakona account yange kare biza abasajja buli musajja wongola ni batimba bojana bali jena akadiba tagira musajja jembaza yaye mukona buli musajja na mu batimba bagambe nabandi okubabinga nabandi nkubabinga bubinga nyina line mukona bakiba nyina line simbire kuruga hano ba mpakanka na 40 hayi hati babuzenye abantu abasiba ni bansabe namba ya okay bakati tubulikene message mboje bebera bikutambu jene kale iwo wenyine ali mu relationship nyowe ndi kurungina kusinga agirimu ogo aba asweirwe kandi asubirwe bakumulya buli yaba yahitandira ni babaleka ati kama gabe bana kamba bira kantu kana bana yita mukora mu butongole tuti tugira abantu abatuwenda kandi tugira abatu ati tugira abatuwenda ngogamanya we kandi abamwenda ati mubaterano mbantu ngugambire nyewe musajja wange tesana ampostinga okay nge kandi nyonka bagamba mubata ampostinga sadasi yange umusajja wange ni homo postinga ni hali batiromo okay nge tuli tukako kama ya jene ni homo sejja wayo ninkala take option ye kubuzaza aha basi okay favorite okenge nyati nyona mzee yangu sam posting akateka oburo aida abantu baitu jeno ojja kundibya mali evidence abakya bakusinga bonna bagamba jeni ara yetangani jera rusana mboliyo muka Julius nkero bake just mwenda musiki wa generata Chali. Nyogira mali. Julius kunkwase kiniga. Mali. Omusajja wange engugo to murore. Omusajja wange engugo. Hani. Akwenda munokoro bunyama. We. Niko omusajja wange omboino mubiri. Ona kuhimba atati. Kasuke mwoleki yoyiwe. Nyoka ono chaliwa itanulya kasuke mwoleki yo. Akuhimba mwati. Kugambira ate bega Julius. Beti ni nyogo nyamaire nambo. Wa bambi ontu ikayirije simba kwa omanyire wewe. Nkaba ntaka chuwire. No mubuzabuza. Nkaba ntaka chuwire muna wara hagadi. Manya alinka. Kamuteteire obusani hano. Hano mbaye mukwasire omukono. Just think it over. Wawezi antesimu tinkaba na video ziri mumuntu kandi munkuru munkuru kasukendole mu video ziri buli kimbyo na kilimono kasukendole wawezi abanaye niwo go muko wenyine ayikayiroje simba bugamba nyewe wewe ati omugambe nkoko no barandika nampaga kahaha nampa ugoru singo akiro kindi nampa yoru akatumbuguru ekenge aje Julius nyoli nyisa akoyoga kanje atandike mpora baitu gwagya foodinga yonamu enkoko agya foodinga gimpa murundi gumungi gyo kugambi oli takulemererwa nayo oli bamani ndeka yigwe oli ngukana koliya kasani Kanyuri kichali nyena nkuhi okuyi yes akaroga musajja andi ingane ngawo ngiro musajja Julius nyona nenti nkoleke bisana obinyolika mali iyo abuzire wataka buzire ante bisana biri bingi gikibya business nkayito bikibiki ngugo my money by the way nguno tubiri hamto mu ade nguno akamurolira hano ngugo ngamani ataraba kwenda kumurora bakufa kamubolekiye ngugo amuboine yi nebusija tebege simu kideva so bisokole angike ajakora tinda ajakora wa maniu ovaini ina 17 pro ragaba tugasho abaro kode kabafwe omusije ngatayo geje simeting just kalo nibonyenze mugambire bya nibo bakumanye niba manyire so abo bene ni batondera antekaniza ikibonu omu bale kutuwenda ninyoje nlini owa viewers CEO
Jeline Collections ala Central Market ha level 3 room number 19. So buli kyabalaza tubaho ha YouTube channel yaitu ekibono omuga Akitela TV mutera ku subscribing ku sharing no following yes at TikTok page yaitu kyo Muhendo Julius abala na kutwara ha TikTok page yange Jeline Shoe Center mani nkusimura ni kutwara na Saidi Chiki official omuhinda Saidi Chiki official omuhinda sana nyo account yange ginayo ebayiro mpora ne kuhereza mwikale kurungi mwebale kuturora bye bye gonza bye bye. I fell in love with you then and today, hey. This serious, baby. Hey, what's up, beautiful people? It's your boy Victor Rose, Ginger Boy. And whenever I'm in Hoima, I watch Chitara TV. You too should continue watching it. Subscribe to the YouTube channel with Julius Chamuhendo. Keep it up. Chitara TV, kwegesa kumanyisa.